Biyag ti tao. Hello everyone! I'm bag ngagsapa. Aldaw kan rabi iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dito may patangatang itaket part 32 compilation. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Umunakan nga agawid iti balay, Julie. Siya kung ti makaamamang isimpa ka nagiti tagila ko ta. Sigurado ka, don lakay? Wen, sa maysa, manmanumat ng ti tao dito tiyandaan, gaputa malaman. Nagawid pa yan nagiti daduma akakadwata ng aglaklako itinatang. Sa bagay. Siya kung ti makamo dito pwesto ta itinatang. Agluto kan tumutan iti pangmalaman tayo iti anak ta. Naala, si kalat na nga rin ti makaamo lakay. Inakpay gumatang iti karni nga isagpaw ko itulunto kasi daan tayo. Un bakit? Darsen, tani, makatutudo. Ang mga mabasa ka nga agawin. Ay, di mo't lagsardengan titudo. Sapay awan kaputek, kan awan trapal ni tricycle ko. Siyak lang ang kinabati dito tiyandaan. Nagawin na nang itipadak ng dakla ko. Makamunitan. Sarap ko suka kung tinapig sa atudo. Diyak kaya ti marabyan launay dito tiyandaan. Mapana ko ni tinang iparadaki ti tricycle ko. Di na iti damas. Ha? Nakatutok iti bakarang mo ti mo ko. Ha? Itid mo kanyak ti kwarta kan cellphone mo. Tarasam. Pangasim, di mo alam ti kwartag. Nagadupoy lasam! Titakan! Rabi, una yun, nanang. Ngam saan pa'y anagawid ni tatang? Ay nahawan nga rod anak ko. Itay pa akong kontakak ti cellphone na. Ngam out of coverage. Saan ko makontak? Nanang. Diyos ko, anya nga tanti napasamak ka ni tatang mo. Madanagan naklauna yan. Ha? Agri-ring ti cellphone mo, nanang. Amangan nun ni tatang daytan. Baro ano meron ti agbarbarang anak ko. Hello? Sino dayto eh? Juan, siyak ti asawa ni Dondon, sir. Anya, adda di ta ospital ti asawak. Juan, sir, mapanak di ta ospital itamat laang. Bye. Anya ti ko na jay mawag, nanang. Pulis na jay anak ko. Adda ka nun ni tatang mo ija ospital. Anya? Agbati kan anak ko. Mapanak iti ospital nga imbaga ti pulis. Adda ka nun nang dangran ka ni tatang mo. Nagdakkel ti sugat iti ulom. Dun. Pinalagyahol da abari tinatangka na ba nagti ulok. Sana po ako ti puot ko bakat. Anya? Diyak kamon tinapasamak iti dayda ka nito. Awanan di kwarta naglakwanta. Kastamat ti cellphone ko. Dun. Adda ako niti ospital, hindi nagsublit ti puot ko. Sigun ka naging ti pulis na nag-imbestigar. May sa jeepney driver tinakakita kanyak. Ngay sumatan tinangitaray kanyak niti ospital. Agyaman tayo iti dayjay a tao, no asino man. Wan bakit? Naawan na dyan lalaki anang intaray kanyak niti ospital. Nalabit na natayak kumaitan. Gapoy ti dakkel a sugat ko. Namwak ti napasama ka ni Dondon iti rabeya na ka. Kumusta ang ti asawan? Agpapaimbag pa'y laang tatang. Sa diwa pa'y laang ti sugat iti ulo na. Ay, una yan ti napasama kan ko, ana. Kahit may lasin na dyan ang hold up kan ko, ana. Saan tatang? Adda ka no iti likod na di hold upper. Nagpartak ti napasamak. Kalaat-lata ka nun apinalag di hold upper ti ulo na. Ay, nasapay ko ma. Tamatilaw day jay a hold upper. At 20 ka nang kanagas mo, nanang. Mangan kan. Tapno daras nga subli ti sigod at igsan. Ingatangan nak iti agas ko, anak ko. Kunak man no awan kwartam. Da kwarta kita, nanang. Isong gatangan ka iti agas mo. Adda ka din trabaho, anak ko. Kuha. Uwan, nanang. Nakastrike ako niti trabaho. Ala, mangan kayan.
Amo ka mabisin kayo. Uwan, anak ko. Nasaya at nga road ta nakastrakan iti trabaho. Saan ka nga istambay? Nagsakit ti ulok, Julie, bakit? Nagutot ti ulok. Nagsakit na talaga. Natumar mo ka din dagiti agas nga inreseta kan ka ti doktor. Uwan bakit? Tsaka mo na pa yung kalata si makiti ulok. Ala, mabit lang. Inak mga iti tricycle ta itaray da kan iti ospital. Sanen, kalmamat na siguro no madamdamat ti sakit ti ulok. Nalabit, saan pa yan nagsunar di agas at tinamar ko? Dondon, agrain ka lakay. Julie, madagtatakaw. Aglamang ta! Apay, bimangon ka, dagos Dondon. Awan ti agtatakaw. Ada, nakita kita tatakaw. Agday mo ko na. Nakabutbutang tilangana. Agkalma ka kumalaang Dondon. Tagtaga-inip mo laang at agtatakaw. Anya? Mabit lang inak mangala iti danom nga inumamtap no agkalma ti riknam. Sana pud nung adag tatakaw. Tagtaga-inip mo laang dayta. Agar mo sar tayo kanon ko na ni Nanang Tatang. Hindi nakasugan. Matayo ka. Ha? Matayo ka. Apay ang mabutbutan ka, Tatang. Anya ti mapaspasama kada kayo. Hindi nakasugan. Umatayo kang nagtatakaw. Dinagdagran! Saan? Apay nga isarsarapa yung matunti mayo. Saan kayo adangran, Tatang? Siyak daytoy. Ni Tiyan nga anak yo. Umatayo ka! Pang-asin! Nakaturugan ti amam Tiyan, anak ko. Anya ka din daytoy ang mapaspasamak kan ko, ana. Managbutbut ang matan ni Tatang, Nanang. Ipagarup na matan adangrak. Di na ka di mailasin nga anak na. Sabalin daytoy ang mapaspasamak iti amam. Naskan amay pa-check up iti doktor. Nanang. Mapan ka pay laang ni jabalay ni apong mo. Inak ipa-check up iti doktor ti amam, apaman ama kariing. Uwan, Nanang. Awan matan dito'y pagindaan mi ni Dondon. Napanan ti asawak. Sa dino nga ta napanan na. Ang damot gayam dita sirok ti lamisaan. Dondon! Anya ti aramidam dita sirok ti lamisaan. Rumor ka dita. Anya ti aramidam dita. Nakitang ka di. Nakitang. Ti anya? Ada dito nagtibalay diyag tatakaw. Nakabutbutang tilangana. Anya? Pulis! Mga yakwet ti pulis! Kartingam! Umay diyag tatakaw! Nangran na tayo diyag tatakaw! Napukaw samatan ni Dondon ti limbong ti panunot na. Ang kakanat matan ti bagbagana. Sapulan tayo ni Dondon, Tatang. Kalaat at imaray kat jakon masapulan. Uwan, anak ko. Sapulan tayo. Patsa ka saan pa anak ka adayo na jay. Agpagpakaasi ak kalugaran. Sapulan tayo kumati asawak. Tsak kayat nga dadakas ang mapasamak kenkwana. Agyaman ak kakalugaran. Ada alaman ti Rabi. Saan tayo pa yan nasarakan ni Dondon? Ay pagkalmaan direk naman ako. Hindi tayo mapukawan iti namnama. Sana balay, tanay report tayo niti barangay. Kan kadagiti pulis ti napasamak. Diyak namnamaan na kastoy ti mapasamak ti ni Dondon, Tatang. Ura siya. Lahat mo tinanapukaw ni Dondon, ti limbong ti panunod na. Kaya't ko nga ipa-check up iti doktor. Ngam kalat at imaray nga imadayo. Aging gajak matan masapulan. Ay, sapay kumatawan ti dake sa napasamak na. Sapay la kumatatang. Madanagan na katalagan. Nagsardeng pa yung dagiti tanod ti barangay a magsapsapol kan kuana. Ada bus-busin na nagitilugan. Makatitiling ti busina dagita. Adamot lalaki ang nakapating nga ti kalsada. May lasin ko. Isulay ta di lalaki ang vendor itinatang nga hinoldap ko.
Kaslawan mo tibukod na panunot. Ang paingid ka, naknasan ka matalan. Pukpukawan man. Hoy! Talaga saan nga glisi. Nakatakdar ken isarsarapan na tima na. Langa na ti mabutbuteng. Manipod si mangpet ka. Di ka pa'y nagtagtagaray, Marvin, anak ko. Ako, nanang. Di daklatan ikaskasa. Kasla ag taytayab ti panunot mo. Adda ka di parikot mo. Di daklatan ikaskaso, nanang. Adalasim kan itiisip ko, iswakas tuyak. Kat, kumusta nga ron ti trabaho, Marvin, anak ko? Nasayat mat, nanang. Awan parikot iti trabaho. Nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Lalaingam ti ag trabaho. Di ka agsadot-sadot, tapno di nakaikatan ti boss. Oo, nanang. Lalay nga trabaho. Kumusta tirik na yo? Kaasi ti Diyos, nakaginawa matan tirik na. Adda nga mintumtumarag nga agas. Nasaya to kasta, nanang. Basta di liwayan at umaran, dagiti in reseta ti doktor kada kayo. Tapno daras kay nga gimbag. Huwan, anak ko. Pasensya ka, no di ka pa matulungan nga agsapol iti kwarta. Amumatan ti kasasaad ko. Adun ti saksakita. Rabiin, Marvin, anak ko. Adda ka pa'y matla dito'y terasa ti balay nga agmaymaysa. Da kayo gayam, nanang. Naunag ti pampanunutam, Marvin, anak ko. Kanayon ka makita, anagadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Saan asan na ay ti kayat ko amangagan asumpat. Ibagam ko makanyak no anya ti pagparparikutam, bareng makatulong ak, anak ko. Kinunak mo tin adiyo kaskaso ti madmadlaw yung kanyak, nanang. Ala, umuna kayo na maturog. Doon nga aldaw ang mapukpukaw ti amam anak ko. Nanang, Aging kaita, saan tayo pa'y anak kita ti amam? Madanagan ang launa yan. Ikaw, lukatam kiri daw. Terasan. Ni hapong mo ti agtuk-tuk-tuk. Anya nga tatibagana. Aday tante asawa ba na ka? Ada nakakita kan kuha na ditoy. Katimpa ka muna matadagos kanyak. Diyos ko, nagdungritan ti asawak anak katugaw dito'y igit ti kalsada. Saan pa yan na makalasin? May sa ti direksyon ti mata na. Agpigpigar-gar kan lang na ti mabutbutang. Don, siyak day to'y. Ni Julie nga asawam. Umay ka, agawit tayo ni Jebalay. Tumakdar kan. Di na kon malasin ti asawak, tatang. Anak ko. Diyan kaya ta makita kastoy ti asawak, tatang. Ipantayo iti hospital ti asawak. Nakasaritam ka din ti doktor na nga si kaso ka ni Don. Saan pa'y tatang? Madama pa'y lang at tamtamingan ti doktor. Hala. Kabayatan nga rurayam ti doktor nang taming ka ni Don. Hingga pa'y mangan. Amo ka mabisin kan. Diyak makarik na iti bisin, tatang. Urayak pa'y ti resulta ti panang check up kan kwa na ti doktor. Sigun ni ti doktor. Nadaan iti mental disorder ti asawam. Gapo iti pat nakadangran na iti. Gapo kano iti nalaos sa panagbutbuteng na. Dagiti lang kano eksperto ti makailawan na wag iti day taas sakit. Ang di tagtanag. Da kalupay namnama maagasan ti asawam. Awan, tatang. Talinagad pa ila iti sumagmamanual daw iti ospital. Tapno maagasan. Yan obserbarat na iti doktor. Nakaturog pa ila ni Don. Nakakaasin ti langan.
Kimotong pa yan. Jak namnamahan nga agtungpal ti kastoy. Ayayatan ka unay-unay, Dondon. Agpaimbag ka ha. Mailiw kaminkan ka. Kailiw min na makita ti isam mo. Nang runa ti harakop mo kanyak. Di ka madanagan. Saan ka baybayan? At kamila dito'y at tumulongkan ka. Tapno agimbagkan. Sana ngagliway nga agkidaw iti tulong iti namarswa. Asapay la kumatagimbagkan iti kabitan na panawan. Makonsensya ko maday tao anang hold up. Kanang dangran ka ni Dondon. No sana gapukan ko ana. Sana napukaw ni Dondon tilimbong ti panunot na. Tatang. Nagapuak di police station. Awan kanupay mo develop may hindi ti panang sapol da ti suspect. Tatang. Ngam sana maturog ti Diyos sa nakaw. Patya ka matiliw tumot lang jay tao. Anang hold up kanang dangran ka ni Dondon. Simuro man ang ti asmayo nanang. Ngam di ka madanagan. Data yun dito ospital. Sakman amo. Takla at lata na simro ti sakit ko nga ang kita ko. Kung na ti doktora makonfine kayo. Tapno maobserbaran na ti sakit yo. Tani, nakaroon ti uyak yo. Ang pangalaam nga iti kwarta pagpaagas mo kanya kanak ko. Di yo panunutin dahi ta. Siya kung timakam mo. Tinapatay. Ada kayo dito ospital. Oh. Hapayan ako. Hanyat inakitam. Mailasin ko ti lalaki nga inasibay ti nurse. Iso di lalaki ay nauldak ko. At dagayam dito ospital. Kasarsarita ka, Marvin. Hanyat inakitam ko na. Akuan hanang. Awan. Di daklatan ikaskaso. Donas kan ngagtakawak. Aramidak. Tapno da pagbayad ko iti ospital. Awanan ti sabalya mapanunod ko. No di ti agtakaw. Pat gagti inak. Kadyak pa'y kahit amatay. Jay babaya naggapoy ti bangko. Surutek. Kat agawag jabag na. Naglaon lakit ni day jay ti ado karta. Darasak ti magna. Tapno masit ka kadagos. No makaalag iti napinta sa kundaway. Agawag ti pag na. Ano ita? Aside ka kung ko na. Kilatak nga agawon ti pag na. Itan! Ay! Tinagkaw! Itaray kagtatakaw! Darasak ti agtaray! Masapo lang makaadayuak! Sulsulti pa ti pulis. Tumuroyok! Sana nga agpatiliw ka na kita pulis. Sa batang dakdag iti tao. Saan dito ti pagtaray? Saan? Ipatandag! Tidak ti magan! Apay pinaya bandak dito'y presento, Tatang. Kaya naka makasarita ti hipi anak ko. May papan ka na. Iti natiliw na agtatakaw. Sigun ka nagiti pulis. Inaklod niya agtatakaw nga iso. Tinang hold up ko ni Dondon. Anya? Saan lang ni Dondon ti tinakawan na dya tao. Hindi kat ado na pa'y. Ha? Nagtakaw manan na dya tao. Kat ison, ti pan nakatiliw na. Pinalotpot dagiti investigador. No iso tinang hold up ka ni Dondon. Kat iso dayjay. Napilitan na mga klonit ya amin. Ano ti may dito'y presentaw nga reklamaw kontra iti agtatakaw. Anya? Awanan ka itibain. Si kagayam tinang hold up ka ng dangran iti asawak. Pagawan anak, misis. Pagbababawiyak dahi siya nga naramid ko iti asawan. Naramid ko tinang hold up. Gaputa ka sa pulak ti kwarta pagpagas ko iti inak. Kinapudno na. Adda ita iti ospital ni nanang ko. Anya? Ulitek tagid daw iti pamakawan, misis.
Sapay la kong mata mapakawanak. Makunkonsensyak. Amom ka dinuan niya tinapasamak iti asawak. Napukaw na ti limbong ti panunot na gapo iti panangdangran mo kankwana. Nakaro ti panagbutang na kansanan ang makalasin. Rumbang lang nga malungsot ka dito'y pagbaludan. Ado kami ang nagreklamo kontra ken ka. Agyaman tasandak ang binaybayan, Julie. Tatan, no saan nagapo kada kayo? Saan pa yan nagsubli ti sigod na limbong ti panunot ko? Agyaman tayo iti Diyos dondon. Dinengag ti apo dagiti kararag ko nga gimbagkan. Kang runaan ti amin, nakabaludan dyan ang hold up kan ng dangran kan ka. Onya? Sigun pa iti damag. Naimbagan mo't tanji inana ang masakit. Iti tulong mo't laang. Dagiti kakabagyan da. Onya? Panagtakaw ti napanunod na wagas. Tapno may gatangan na iti agas. Ti inana ang masakit. Banagasan arumbang. Tatan. Dakas ti wagas na. Iso dakas mo tinagtungpalan na. Dakas ti agtaktakaw. Uwan, Tatan. Itatanay bagan ako. Makatulong akmanan iti asawak ngaglako. Ay na, di mo pala panunutin day taba naglakay. Siyak pala ti makamo iti pwesto tayo tinatang. Adamot ti anak ta tumulong kanya. Muwan dun barok. Talinag ka pa dito'y balayo Agpapigsa ka. Agyaman tayo iti Diyos. Ta saan na tayo abinaybayan? Iso tinang tulong kada tayo. Ita niya manakarit wano panubo kadumtang iti biyag mo, di ka kumapoy wano mapukawan iti namnama, tas idadaan ti Diyos amang tulong kan ka. Nulakit di tagtalag kan kumpet ka kan kuana. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan, di sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Biyag ti tao. Adala man ti rabi ngam apay anak kariing kapaylaang Tomas. Ay, Itay pa'y anak kaululimag ka. Apay ka dilakay. pampanunutok laeng nagiti anak ta, emeng. Manipod na danda amin na ni tinapintas sa panggadan. Imadayudan kadata. Lakay. Mangmanggad kas may sa nurse nila Lane, iti adayo a lugar. Ni mo Triste, may san asiman. Ni mo Andraw, may samutan a maestraw. Ngam adayo mo't la a lugar ti pagtrabahuan na. Ay, Tomas. Mailiw akong kanakwada. Napatag kanyak na kita anak ta, bakit? Maawatan ka, Tomas. Ngam di ka unay agpampanunot. Makapadakas kan ka dayta. Nang runa katagpuy-puyat ka. Malagip ko lang matidaa. Nagbunga na kita adon arigat ta nagtalon kan nagbangkag. Kat ita, agpapadadan nga daan iti natalged a panggadaan. So na lang, tandada amin iti adayaw. Nagsapakan amapan ni Jay Talon, Tomas. Nariwat pa'y laang. Un bakit? May mayat mo't lang ti masapa ama pa nagtrabaho iti talon. Ta saan una yan napudot? Agar mo sar ka pa'y nga rod sakbay amapan ka agtrabaho. Narigat ti mabisinan. Alaman nga rod bakit? Mangisagana kay ti pagar mo sarak. Tay nakmot isagana na iti usarak iti taltalon. Ay, mabiit man laang, Tomas. Apay bakit? Apay adi mo ibagbaga kanyak nga dagayam sugat iti gurong mao. Ha? Ay, awan na ito'y bakit? Diyak nga rin di kaskaso. Isadya ko nimbagbagakin ka. Di mon ituloy ti mapanijay talon. Aga-asampay nga umuna day ta sugat mao. Saan ko maanatangkan ti ulom? Kabaalak ti mapaniti talon. Amumay na ito lang ti amok a pagsapulan. Ngam, Tomas. Aginggat kabaalak pa ti agtalon. Agtalon naklata.
Napigsapay mo ti bagay. Di mo na tanikas kasaw ti sugat iti gurong kau bakay. Ay na, agyaman ak taimawag ka ris ti anak ko. Mailiw kamin ka ni tatang yo, gaputan na bayag asaan ka nga imawag. Pasensya kayo, no ito lang imawag ak nanay. Makumi-kuma kami ni ti trabaho di ti barko. Oh, kumusta kayon ka ni tatay? Babaan iti kasi ti Diyos. Nasayaat kami ka ni tatang yo. Nasayaat nga rin na. Uwing gayam. Isong imawag ak na napatag ti bagak ka na kayo. Anya dahi taristay. Na ikanak iti vacation leave. Kat inton o may alawas, agawin at kita lugar tayo, tapno agbakasyon na. Ay na, maragsakan ak iti dayta nga imbagam, anak ko. Nabayag mo't asaan da ka nakita. Kung kaya na na, sumarsarunggar ka di mo't lang na dito akakapsat ko kada kayo di tabalay. Sagpaminsan da sumarungkar ka da kami kanitatang yo. Makumikom damat iti trabaho da. Kasta ka di? Wen anak ko. Maawatan mi matkit di ida, tanarigat mo't apanawan dalatan ti trabaho da. Sa bagay. Di mo baybayan ti salunat mo di tabarko nga ayan mo, anak. Agan-anad ka kanayon. Asinaw jay kinasaritam itay iti cellphone bakay. Niresti lakay. Impakaam mo na nga agbakasyon into no may alawas dito'y lugar tayo. Ay kat nasayaat nga ron ano kasta. Nagiti nga ta nga duapay nga anak ta. Agbakasyon na nga tamay. Yak amo awan pa yung bagbagada. Adamat lugan ang nagsardang iti bataw. Asino nga ilay tadimtag. Inkaman kitaan itatawa. Ay, wan lakay. Ni Andro nga anak ta ti dimtang lakay. Ay katlok ta madagos tiri daw. Darasam. Nagadon na grocery ti kinatang mau. Para kada kami kananang yaw andraw. Uwing tatang, para kada kayo kaninanang dayta. Ay na, imbag ka pa itamay gatangan na kami iti kanan mi kanitatang yaw Andro anak ko. Saan ak... Eming, di mo nituloy ti kayat mo ngay baga. Apay ka din nanang? Anya ko matibagayo? Kwa? Ay, nailawan kumutan. Anya ngamin dayta ay Manipod ngamin nagtrabaho akasiman ni Restay. San pa'y anak kay tud kada kami iti paggatang mi ko maiti kanan mi kanitatang yaw. Anya? Pudno ka di dayta, tatang? Pudnaw, Andraw anak ka. Kastamat ni lalay na kabsat yaw. Saan pa yun ngay mawawag? Kasta gayam. Saan kami matkit ding agdaw-dawat, ha? No, ada may tenda, agyaman kami launay. No, awan, mawatan may. Kabalat pa'y matlat yung talaw, tapno da igatang may, iti kanan may kaninanang iyaw. Nakaturugan ni tatang, nanang. Nadlaw ko ti dakkel asugat iti gurong na. Impa-check up yo ka din? Di na kayat nga ipa-check up. Agimbag tulat ta kanon. Anya? Amangan no ma-infection ti sugat na. Nang runakit mapapaniti taltalon. Ay na anak ko. Sa anak kurang iti pamagbaga kinitatang yaw. Ngam ipilit na lata mo ti kayat na. Adun ti saksakitan ni tatang yaw. Pasaray maulaw. Kan agkapsot ti panagkita na. Anya? Wen Andro anak ko. Uray no adan sakit amarikrik na. Mapanlatag trabaho iti talon. Inak ipa-check up ni tatang iton bigat. Sana bale, tabakasyon pa imutla ti eskwela ita. Agtali na edak pa ila dito'y balay Asino di kinasarita mi ti cellphone nanang? Nagbiit kayo mata nagsarita? Nilalay na kabsat yo anak. Agsangsangit nga imawag. Apay nga agsangsangit? Di namat ibaga kanyak ti parikot na. Tilaang na ibaga na, agawid ka nun dito'y balay. Anya? Nalabit nga danadagsan a parikot ti kabsat yo. Isu nga agawidan dito'y balay. Di nakpagdanagan, Andro anak ko.
Gagangay lang nga sakit ti marikriknak. Ulaw kan panagkapsut lang ti panagkita ti marikriknak. Tatang, Sana na masapul nga ipa-check up nak iti doktor. Sayang lang ti gastusa may ti panagpa-check up ka. sigurado kayo, Tatang? Huwin, anak ka. Masiguradok na ita. Awan na dagsin na sakit ka. Iso ati ka na yung dandanag. Masikog ka, Simbang Pet. Lalin, anak ko. Pakawan endak, no inlimad ko ti amin kada kayo, nanang. So dilo tayan ti lalaki ang nakasikukin ka, lalay. Diyak amo, tatang. Anya? Apaya di mo amo, no sa dino tayan ti lalaki ang nakasikukin ka. Sung batam ti amam, lalin. Asinaw day ta lalaki. Katrabaho ka nurse iti pagpapayak ng ospital, nanang. Tatang. Anya. Linoko na klang day jay alalaki. Adaan mat gaya man iti asawa. Kalpasan ama amuan na ama si Kuka. Kalaat ang nag-resign iti ospital. Katsaanan ang nagpakpakita pa'y kanya. Anya? Gapo iti dayta na pasamak. Nagikatak matan iti ospital. Gapo tamabain na, tatang. Una yan day to'y anapasabakin ka, anak ko. Uli tagtakid daw iti pamakawan ka na kayo, nanang. Tatang. Sapay la kung mata mapakawan da. Kumusta kayo, tatang? Si Mangpet ka na Barta, Kriste. Apaya may salang abag ti imut mo ang nagawin. Di yulat na ni kaskaso ti bag ko nagawin. Tinapatag, nakaawid ako dito balay. Di kay ka di maragsakan. Mas lawak lang, anak ko. Awan rin pa pagsindawan niyo. Yung baka mukmat kanina na nagawid ako. Saan ka di? Kahit kung tagina na. Kahit kung ti magturog. Agbarbartag ka dilatan ti aramidam reste. Anya ka di ti mapaspasamakin ka. Kaya't ko ang makasarita ni tatang, nanang. Apay akayat mo ang makasarita ti amam. Basta, napatag, tibagakin ko na. Mabalin mo mat nga ibaga kanyak no anyaman ti ibagam ken tatang yo. Saan ka diyan nalawa, di talunan ni tatang at ako? Apay ti daga. Ilako na yun, di daga talunan ni tatang, nanang. Anya. Amom ka di ti sasawam reste. Anya ti rason, apay akayat mo nga ilako ti talon tayo. Tapno madan tayo ti kwarta. Ti kayat ko asawan, kayat ko nga lang ti bingay ko. Anya bingay mo asasawam reste. Kayat ko nga alaan ti tawidag kada kayo. Si Mangpet na naggapo iti barko ni Reste nga awan urnong na. Mas daawak nga rod. Tapay nga awan urnong na si Mangpet. Nangipanan na nga iti sweldo na nagtrabaho iti barko. Ay na, anya ka din ti mapaspasamak ka na tayo. Nasikugan na balasang nilalay. Si Mangpet mo't ni Reste nga awan urnong na. Kan agbarbar teklatan ti aramiden na. Nilangan andraw ti limpyaw kadakwada. Lakay. Jak umanugot iti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti nga kaisuna adaga at talunag. Makakayat mo nga ilako ti daga taltalunan ni Tatang, Reste. Amumat ang napatag ka ni Tatang ti panagtalon. Kasapulag ti kwarta. Iso kayat ko na mailako ti daga talunan ni tatang, Manong Andro. Mabit man lang, Reste. Nangipa namin ti urnong mo nagtrabaho iti barko. Ha? Kuha? Sumungpat ka. Nangipa namin ti urnong mo nagtrabaho iti barko. Impaabak ko amin iti sugal. Anya? Nagsugsugal ka kabayatan ti kaadam iti barko? Wan. Katsing-singirin dakpayan dagiti nakautangak. Anya? Nakas ti mapasama kanyak, no diyak mabayadan na giti utang ko. Iso akayat kon nga ilako di talon tayo.
Di mo ipilit, di kaya't mamapasama, Kriste. Napatag kanyak di talon. Isadyak kaya't nga ilakaw. Kasapulak ti kwarta tatang. Mas ka nang bayadak na kiti nakautangak. Ulitag nga ibaga. Diyak kaya't nga ilakaw di talon kaw. No kastang ron, isubliyo amin kanyak na kiti kwarta na itulong ko kana kayo. Hanya, no didak kaya't atulungan. Isubliyo amin kanyak na kiti kwarta ng intid ko. Manong Resti, pang-aasim tadi mo bugkawan ni tatang. Ay, lalay na. Di ka makibiyang iti saritaan ni kanitatang. Umatayo ka. Respetuem kumamat ni tatang, Manong Resti. Di ka makibiyang ko naklaro din. Hoston, di mo ituron ti kapsat mo, Reste. Pang-asim. Ayan ni Resti, nanang. Pag-asim, Andrew. Di mo tutupan ti kapsat mo. Jack magustuhan ti naramin na kadatatang kanlalin. Aglablabusan ti onan bain. Andrew. Saan na nasayate aramidin na? Nasken na makasaritak itinalapat day ta Resti. At nakalagayan dito yung agininom. Tinanog na, Manong Andrew. Di man ulitan tinaramid mo kanyalalin. Kastamatan ka ni tatang. Ha? Nagturad ka amang isidir nga dana itulong mo kadakwada. Nga uray awan mo't inintid mo. Tanangan ti pa nagsasaw, ma? Tanod dadake sa mapasamak kadatatang kananang. Agpinasin siya talangan. Anya ka din ti mapaspasamak iti pamilya at tayo lakay. Nilang Reste, agar arami iti sana nasaya at iti pamilya tayo. Kapu amin na ito iti bisyo kan panagsugal na. Nariribok matan ti amin. Lakay. Sak namnamay na dumtang ti kastya panumok iti biyag tayo bakay. Pinadakkel kan pinagadal tamat iday tinasayaan. Ngam kastya lang tinagtungpalan ti amin. Diyos ko. Jakmat kayat apat ganti kayat ni Reste ang mapasamak. Jak ilakaw ti kakaisuna adaga at altalunag. San lagayam ang nakautang iti dakkel agatan ni Resti, tatang. Nagaramat pa iti maiparit nga agas. Ketsan mo na makasubli pa iti barko a pagtrabtrabahon na. Aniyang. Nagbakasyon ti maysa kadag iti katrabahon na iti barko at agakabangibang nga ili. Iso tinakaamuak iti dayta. Kasta. Naigumon iti dake sa bisyo ni Resti. Iso ang nadadal mo tibiyag na. Isardeng mo ti panagin inom mo iti arak, Resti anak ko. Awan ti nasayat nga ibunga dayta. Kita man ti langam. Nakakutkutong kan. Nabaybay amon ti salunat mo. Nasakit tinakam ko naman. Naman niya matan tinapasama ka na iti barako. May sak asiman nga walang trabaho. Resti. Sa baybayandak nga gininom na lang. Ba ito yung tinagsak ko? Si kamot laang tinang dadaal iti biyag mo, anak ko. Nasursurom tinagsugal, kan nagaramat iti may parit nga agas. Nanang. Ang balbaliw kan, anak ko. Awan tinasaya at amay tulong kan ka tinalabas, apa naging inom mo iti arak. Panunutam kit di ti masakbayam. Mapupukaw di kwarta iti wallet ko. Bakit? Anya, sino ko matinangala? Italaay nga mapasamak ti kastoy. Nilakit di Reste, tinangalay ti kwarta. Awanan sa balip ay. Anya? Ayan ni Reste. Diyak mo, nagmalmalamot nga awan dito'y balay. Diyak magustuhan na ito yung inaramin na. Isulakit na itinangalay ti kwarta iti wallet ka. Si kakaliti ka text ko itay, pare. Bun pare, ni Mario. Oh, oh, at iti bayad ko iti agas ko, pare. Agyaman na pare. At timutin ti agas mo. Di kagtigday ti dagas. Pulis? Sumurot ka kada kami. Magpakpakasyak tatang. Nanang,
Manong Andro, tulungan na makarwar di ti pagbaludan. Na kaya ti mabalod. Ladingitan mi, Resti. Saan da ka matulungan? Natiliwan ka iti maiparit nga agas. Katrumbeng lang nga maibalod ka. Manong Andro, dinadael mo ti biyag mo, Resti, anak ko. Saan kami matanagkurang iti pamagbagakin ka? Maramin mo pa yan tagtakaw, tapno lang igatang mo iti may parit nga agas. Tatang, Diyak kaya't makita ka dito'y pagbaludan, anak ko. Ngam, nasken abayadam dito'y pagbaludan tinagbasulam. Agbalin ko maaleksyon kan ka tinapasamak. Agsingsingpet ka dito'y pagbaludan, anak ko. wala na. Pagbabawya akong ti amin. Pagkawanan dag. Sana ka nagbalin na sayat nga anak. Naglablabesak. Diyak init kan patek dagiti ado arigat yung kanya. Pinatpadaldak. Ita kastilang tinagtong pala. Isa pagbabawyak ti amin. Kat ulitak tagkin daw iti pamakawan ka na kayo kapamilya. Napakawan na ka nanak ko. Ulitak mo ngay bagakan ka. Agsingsingput ka. Kan pagbabawayam aminen nagiti basol mo anak ko. Mo dadaalan ti panagtalag kan pamatag ti pamilyam kan ka, ta isudan tumet lang ti makatulong, intunsikan ti agkasapulan. Alagahiyam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Biyag ti tao. Asino dagiti kakadwa ni Arnold nga agin inumay Jerwarli tang anak ko. Dagiti kakadwa na ang pulis, nanang. Kan apay kasla madandanagan kayo. Kasanaw, kasla saan ang mapagtalkan dagiti kakadwa ni Arnold? Anya? Naluto ka din, di pulutan me, litang, bakit? Itay pa ilang rurahin me. Dandanin, Arnold. Malutluton di pulutan nyo. Okay. Mabiit man lang. Apay kasla madandanagan ka. Ada ka di pa kadanagan? Nagdanagak lang amin itay nakangag kami kininanang iti kanalbuong. Anya? Kanalbuong lang, nagbutang kayo? Maragsakan lang amin dagiti kakadwa. So, nagpaputok na. Anya? Awan di rin ba nga pagdanaga? Bakit? Awan tigyera mapasama. Nag-aawitin na kita kakadwak, bakit? Saan ka di ngayon bagak ngagdigos ka? Madamdama akto ni Agdigos, Arnold. Agi na naakbiit. Nagado nga minti inaramid ko ang nagmalmalam. Anya? Nabarbartak ka. Maala, mapankan ijay silad kat maturok kan. Anya? Umay ka ba na? Anay ko! Di mo masmasan titakyan ko, Arnold. Masaksakitan na. Saan ko manatanggan di ulam, litang? Aramidam ti kayat kuno kayat mo na sayat ka, ha? Di na ko mapilitan iti kayat mo ang mapasamak, Arnold. Nabambanuga. Saan na dahil tatiramidak ka? No di mo pagganti kayat ko. Nawatam. Ada imet ko anak nga si daan nyo, anak ko. Kapuros dagito'y anatang. Iparabaw yulatan di talamisaan, nanang. Payakas laawan gaganay gayam, litang, ha? Anyat na pasamak iti pingping mo. Limitam mag. Ha? Awan day tinanang. Di yulatan ikaskaso. Anya asan nga ikaskasaw? Naglitam day ta pingping mo. Anyat na pasamak anak ko. Kuwang. Adalasan mi ang nagkinaawatan kini Arnold idirabi nanang. Iso an akabil na. Anya? Tiyawanan ba in alalaki?
Kabailan na kagayam akabilan. Nanang, Idarom mo ti asawa manakaw. Sana rumbang ti naramid na ka. Aglablabas day dya tao. saan nanang? Mabutangak amang idarom kan kwa na. Anya kumangay ti pagbutngam. Idarom mo kit di ti asawam tapno agnakam. Tiyan mo mata. Kadyak nanggag dagitim bagbagakan ka itay ni nanang mo. Litang. Arnold, Patasam tagdarom. Takas kay kanyak iti inam. Maramid ko ti kayat ko kada kayo itinam. Iti ka nito nga gipulong kayo iti barangay. Arnold, Tamdanganam dayta. At iti kwarta litang. Gumatang ka kadag iti masapsapul iti balay. nagadumot din a kwarta day tag-ig ka, Ma'am Arnold. At dayta ka manin ako naklitang. Di ka nagdamag. Awatam kid din ti kwarta tayong kagumatang iti abastor iti balay. Arnold, Alamon! Nukayat mo, gumatang ka pa iti baro akawas mo. Mabangkag pa siya, Regimon. anya, Dinakman mulagatan na kasta. Di ka kagyaman ta do ti kwartata. Santa mabisbisinan. Pasensyakan ka nagiting bagbagak edi namin sa ngal daw alitan. Awan intensyon ko saktan tirik nam. Arnold, Lambing ko lang tayo jay. Kasla di nakamam mo. Ay ayatan ka. Sana ka dakas nga asawa. maturog tan. Ad alaman tirabi. Ad apay yutim inton pikan. Sana pa'y nga agtuglap. Bakit? Ay na nagbanglo ti asawa kita. Maturog takit din, Arnold. Rabi iuna yan. Umay ka man kit di. Sika talaga, Arnold. Ay ayatan ka bakit? Jak amaw no niya ti sawag litang anak ko. Apay ka din, anang. Adan samot kurkurang ti asawam. Ada bagbagtit na ti kayat ko asawan. Apay ka din, anang. No daduma, natangsit. No daduma may, nasingpet. Kan kabarbaruman nga inisuman nakitay limaba si Jabalay. Anya, Nagpakadapay kidi kanyak ama pa nagtrabaho. Kaslaawan dakas ngay naramid na ka. baybay anyo latan, nanang. Nagkid daw mo't iti pamakawan kanyak idirabi. Anya? Wan, nanang. Iso abaybay anyo latan. No anya timadmadlaw yu itakin ni Arnold. Mas daawak lang amin anak ko. Saan amaaw-awatan ti ugali dya asawam? Umay dagiti kakadwak dito balay no madamdama bakit? Agluto ka iti naimas apulutanin mi ha? Wan, Arnold. Ken ay, di ka agsuot iti nakiti nga shorts. Diyak kayat nga da sa bali ang makakita iti gurong mo. Anya, Agpalda ka iti nagayad. Agbado ka iti lawlaw. Tapnosan ang makita ti sukog ti pamagim. anya ka din day tangay bagbagam. Naisam iti babae dagiti kakadwak. Diyak kayat asi ka ti pagpantasyahan da. Arnold, Laglagi pang timbagat, nay. Hala, nagluto ka iti pulutanan ni. Taumayan dagiti kakadwak, ha? adto yan ti pulutanin nyo, Arnold. Agyaman ang bakat. Wala, agsubli ka dago sa diyo nagtipalay. Tarasam. Wan, Arnold. Apay ang pinapanaw mga dagos ti asawam. Inyawatam ko may ti inuman lang nga arak ah. Saan nga gininom iti arak ti asawa, pare Dennis? Basta ka rin. Among pare, nagpintas ti asawam. Nagamot ti rupa na. Anya? Ibagam lang, nung nauma ka ni ti asawam, ta sublatag. Anyat kinunam. Sublatag ti asawam, no dimon kayat kunak. Awanan ka iti bain. Apay nagtalo ka nga! Natimat! Apay at tinungpanak, Arnold. Anya ti basol ko. Saan ka di nga imbagakan ka adi ka agpasiksi iti sangwanan dagiti kakadwa ka pulis? Anya, jak matinaramid dayta. Tinungpal ko mati kayat mong agbado ak itinagayad apalda. Kan nalawlaw a kamiseta. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Arnold. Agselosak. Diyak kaya't apagpantasyan da ka ti sa bali. Arnold, Ay ayaten kalitang.
Jack kaya't ang maagaw nakati sa balikan niya. Itay palaki kita na Arnold, pare. Apay? Masakit tinagamukin ko na Rizaldo. Jack magustuhan ti panangdanog na kanyak. Basta aya. At tanto aldo kanyak na tatao. Nawaya pa'y ita ngagpagnapag na. Nukayat mo siya kung timang trabaho, pare. Anya? Pagurayak lang tinapinta sa gundaway, Rizaldo. Sampay nga ita, ti pananglikidar ko kenkwana. Kasanon ngayon maulan na ka? Nagpanunot nga na imbag, pare. Anya? Agpada kayo nga dati serbisyo. Nasiglat ni Arnold, pare. Sana ka mabutang kenkwana. Nuko naman nasigla. Nasigsiglatak. Lamwag tinapasama ka dyan lugar yung kabagays. Nagitipayan pulis tinagaapa. Ay, kabutbutang. Kabagays. Imbis ada Arnold timang protektar ka nagiti tao iti lugar yaw. Isuda magtipagbutbut nga nagiti tao. Saan mat ngamin apulis kat dakas ti ugali da. Mairamraman lang dagiti nasaya ti aramid na apulis. Sa bagay, husto ka kabagays. Adaw nagiti mapagtalkan apulis. Ang adalatama nagiti dakas ti aramid na. Pampanunutag ni Litang akaan nakam kabagays. Kanayon adangran ti asawa na. Anya? Mabutang mat nga rod ngagdarom ni Litang. Tamangan kanunudakas ti aramidan kenkwa na ti asawa na. Ha? Ay, alangan ng baybayan na akabkabinin latan ti asawa na. Mati kabagays. Pakawanan nak. Nung nadangran ka man ng Litang. Nabigla lang. Iso ang aramid ko tikas jay. Arnold, Sana na maulit na jay bakit? Saan ka napasakitan? adun adaras nga imbagam day ta kanya. Ngam ulitang matlat na. Isungarot nga kid-kid dawak man na niti pamakawan mo. Promise. Talaga saanin na maulit na jay. Arnold, Awatong latan ti ugalik. Nunad duma. Jack malapdan ti bagik ngagpungtot. Sa anak matadakas nga asawa kahit. Arnold, Litang, ayayatan ka. Kaya't kang araw ko pa ni tinayrot. Mailiwak manan kan ka. Nya ti planong, pare. Ibagang malagos kanya, tat numalpas si parikot mo. Di ka kadiagganat, Rizaldo. Masapula planado ti amin. Amok ti burik dahil nga Arnold. Agagatirin ti ramay ko amang kalbit iti daytoy, pare. Relax. Dumteng tulap ta dahi ta panawin. Saan ay nga dati illegal nga aramid dayjay nga Arnold? At damat ta talaga. No kasta nga rod, at damot mawawat na nga uminto, nga aggapo kadagiti sindikato. Sigurado reta, Rizaldo. Umay kakit di. Mapantaman na ginom. Kaya't ko tag-relax. O sige, mapantang nga rodan, Boss Dinis. nagaduman ng tibilbilangam a kwarta, Arnold. Nagkapunta kita a kwarta. Di ka nagdamag bakit? Di mo latan ikaskaso ti makit kita. Basta awak lang amin. Takanayon nga ado ti kwartam. Gimatang kapayan iti baro a motorsiklong. Ay, magidasar ka man iti pang malaman ta, mabisina. Itay pa'y anak ka itasarak iti lamisaan. Si kalaangan ti maururay amangan. Alarad, makantan. Itay pa ang mabisina. Awan ka di tinadlaw mo, anak ko. Apay ka dinanang, anya ko matimadlaw ko. Jay lugan ngay madayaw. Itala ang amakitak day jay alugan. Itay pa'y nagparada iti saan unay nga adayaw. Ha? Ururaya ka rumor jay driver. Ngam awan mo ti tao arimwar. Kaslag palpaliew. Anya? Sabalit agparparik na kanyak litang. Nalabit ang nagpaliiw jay nakalugan iti kotse. Arnold, abing agpalto-paltog ka iti angin. Maiparit day tangar aramidem. Intun kwan adda nang i-report kan ka iti pulis. Asino ko mati makayatura da mga report kanyak. Mabutang da mga report kanyak. Agawid tan Arnold, nabarbartek ka.
Mabutbut ang lakit din dagiti kaarubakan kagapo iti aramidam. Ang bibiyang ko. Madiday tangar aramidam. Mabalin ka amakaswan iti kastang aramidam. Tanag mo na yan. Awan ti makaiturred nga gipulong. Kabutang kita. Anya? Mabutbuta nga kabagis. At ang amin sa bali amadmadlaw ko. Anya na ita amadmadlaw mau kabagay. Pasaray makakita ak iti tao. Asaan kumot nga am mo nga ang pagnapag na iti paraangan. Ha? Kasla, ada palpali iwan day dya tao. May lasin mo kanit na dya tao? Diyak may lasin launay ti rupa na. Gaputan nakakalugong ken naka-face mask. Patyak ka sa bali a tao day jay. Kabisadok amin a tao ija lugar may. Agan anad kayong arod kabagay. Ang mga no sa bali ti panggap na dya tao. Ang mga no kayat na tagtakaw. Wan kabagis. Kanayon kami nga agan anad kanilitang nga anak ko. Ay, nay, sana kon ngagbayag. Patuluya kaon. Ngala kabagay. Agyaman na kitintid mo a prutas kan natang. Sakto ba ti umay mangitulod kan ka iti sidain nyo akarnay. Ipauragak di may sa baboy ka. Ikan kayo mag iti libre a sidain niya. Pasensya ka, no naladawa ka. Paya nagbayag ka na gawin. At nakadilalaki ma. Anya lalaki asasa mo, Arnold. Awan lalaki. Agpuno kalitang. Lalaki ti kinasinarak mo yung tsindanan niya. Saan apod no dayta, Arnold? Day ti tinandanam. Iti ka nito amaamuak nga dalalakim. Dagas ka kanya. At iti umuna bayan, Rizaldo. Maalam to ti pakabuklan ti bayan. Inton may san analami sa bangkay na diyang Arnold. Awan ti parikot, Dinis. Naadal ko mutin ti amin. No kasano ti panang likidar ko ni Arnold. Kaya't ko ana dalos ti panang likidar mo kan ko ana. Di ka gimbati iti ebidensya. 100% ana dalos ti trabaho ko, pare. Saan ang agdadamot kastoy, pare. Di kalidad ti trabaho. Ngala, si kangarudan ti makamukin ko ana. Agsinatan dito tama nga dapay makadlaw ka data. O sige, basta na ito ti may panamnamakin ka. Maamam tulatan, ana idasayon ni Arnold. O Arnold, kamusta? Kumusta ko ng kanya? Uy, kumusta ka ko na? Uy, dumakdakkel ti tiyan mo. Siguro, adon tinaliksab mo ang kwarta, manipon ka na iti illegal a pagsusugaran niya. Jacket ti tinorti saon, Dennis. Aganad ka. Gapoy ti kasta pa nagsasaon. Saan saktagan ang Arnold? Sika, tirumbang nga aganad. Aniya. Amangan paikit no dahil tuwin ti maudi pa nagsarita, kan panagkita ta. Aniya. Asidiga ka ti balay dalit ang akanakak. Ako na, awan mo't malunga naka-tricycle. Inay tuludan iti sidain na karne ti baboy. Ay, kartinak pa iti magna. May lasin ko na nakatakder iti abay ti nakaparada akot say iti adayo apasal. Ano tiraramidin na iti ataw di tao. Kasla dapat urayin na. Tumalang kiyaw. Nay, ana sumungad ang nakamotorsiklaw. Ha! Pinaltugan natin nakamotorsiklaw. Najayan. Pinasiwat ng tikotse na ngayon madayaw. Awanin ni Arnold, nanay. Natayan ti asawa. Ay, unayan da ito yan napasama. Kabagay, na'y matangak tinapasamak. Anya, Diyak mo tiyong pagaraw. Adi kaya mo Arnold ti urayin na apaltukan.
Amok tirupan dyan ang paltoken ko, ana. Anya. Talo alawas, kalpasan tinapasama kita asawam, nakamadagaw na iti suspect, kat nakabalod da isan. Walang kakadwa na mutlaang ti mastermind. Day agnagan iti Dennis. Uray na di Arnold nga asawam, karaman mo't lagayam ka iti illegal nga arameg. So matlagayam anagado ti bilbilangan day di Arnold a kwartana. Nagkapo mo lagayam iti dakas day jay a kwarta. Nagpulumot lang ti asawam litang. Kung saan na nagbalin na nasaya at nga asawa kin ka. Kaputa pinaspasaktan na ka. Uncle. Adaw ti basol ti asawam. Nagbasol iti lintag. Kang runan ti amin. Dakkel ti basol na iti Diyos. No agbibiyag kay ti kinadakas, dakas tumet ti pagtungpalam. Alagagayam di tanti nagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Biyag ti tao. Kamaudyanan na. Nakaalatamat laangan iti tulong manipod iti gobyerno para kadagiti single mamakas kada taloy da. Ay, wan nga rod, Ami. Good. Apay nga rod akaslan na liday ka. Saan ka naragsak? Tadan kwartata? At dan igatang ta iti masapsapol dagiti anak ta? Aginggat kaano nga takas to iti kasasaad ta, Ami. Diyak kayatan ti kastoy a sitwasyon ta. Ay, anya nga rod ngay, anusan ta Talaga akas ta. Nagpadaan tamad ngamin nga intarayan tinobyo na. Wan nga rod, dagiti awanan bain a lalaki. Nga naimbagkan ka at may sa ti anak mo. Siyak ngay, dua. Wan ngam ay na, narigat lata, friend. Isungag sa lukag ta. Tapno maipayan tayo tinapinta sa masakbayan dagiti anak ta. Nga uray awan kadwa ta amang padakkel kadakwada. Tatang, ag-eskwela akiti vocational. Anya, ay katsi ka anak ko. Kasanon ti anak mo. Ikuyog kung ano kasi mapana kag-eskwela, tatang. Makipakpakaasyak nga umanugod da nga ikuyog ko ti anak ko. Uray tadakkelan. Amunan ti sao. Kan saan analikutag ti apo ko yo. Nasingpet. Sa bagay mo't kat niya. Ang naimbag no saan ka marigatan anak ko. Saan, tatang? Kabaalak. Kaya't ko ngamin nga ipakat ti isem ko iti panagdait. Isong ag-eskwela ak. Tapno makasurusuro ak anaimbag nga agdait, tatang. Ag-eskwela ka no iti vocational jagayem mo, Loida. Amang ano kaya mo mati ag-eskwela, anak ko? Naimbaglakan ni Ami ata nakalpas iti high school. Siyak ngay, jak pa'y nailepas. Kat ituloy mo ti ag-eskwela iti high school, ano kayat mo? May sa tawan mo laangan, kat makaturpos kan. Mabainak. Siya kun ati kabakatan iti eskwelaan me. Jak kayat ti makantsawan. Kat anya nga rod ti kayat mong aramidan. Agsapulak iti trabaho. Ala nga rod tanay. Kasi dagiti anak mo no di ka agtrabaho anak ko. Natangken tumo nga minti ulom ide. Imbagak asinaam day di alalaki. Tadaket nga rod pamilya na. Ngam sinukir na. Anya ngay ita. Husto matan ananang. Agsermon kay manan. Nalpas lang aruden. Awagam man kit diti ama dagiti anak mo. Ibagam amang tad iti suporta dagiti anak na. Namin adun nga inaramid ko day tananang. Ngam awan kwarta na. Awan trabaho na. Ni bakit na timang bibiyag ken kwa na. Anya? Iso adi yun namnamaan amang taday dya alalaki. Maistresak lang amang pampanunot iti dayta. Ay, nabanog ako na magmag nang agsapsapol iti trabaho. Ngam talagang awan ma-applyan. Ay, agtug-awak mampay dito'y parke. Kanagto'y ginatang kwa bananak yo. Pamadpad iti bisin. Ay na, unay matantikas to'y agas-gasat ko iti biyag.
Naimbag pa'y kit di dagiti makit-kita ka tao dito'y parke. Nagraragsak ta. Kan madlaw anapintas ti biyag da. Nuapay ngamin anay yan nakakapobre. Di nga na yung madadayo po, Juan. Tama nga nung mapukaw ka. Oh, kas iti day dya alakay. Madlaw abak nang tilangana. Anya nga ta ti trabaho day ta. Pensyonado nga ta? Uno, negosyante. Uno anya. Ah, kumitkita dito'y ayan ko tilakay. Kat umis-isam. Isumakmat. Umasidagan. Hello. Mabalinti makema mo. Ha? Ay, uwan sir. Isyak ni Lloyda. Sakmat ni Floro. Yung di nakawagan ni Sir. Manong Floro kunam laktan kanya. Ha? Agmay saka. Kan madlaw na unag ti pampanunutam. Kan kaslan naliday ka. Ada ka di problema? Ha? Awan manong. Nabanugak lang ang anagnag na. Iso nga umayak agi na nabiit dito'y. Ada ka din asawa, mading? May saak a single ma'am, manong. Kasta? Lucia, ada asawa? Ada may sa nga anak may kandua nga pukok. Panakunak, umadalin ti panagbalin ko abalo tinabiyag. Ha? Nabayagan na saan kami ngagkinkin na awatan iti asawak. Saan ako nanaragsak iti denana. Isa kayat kon asinaan. Anya? O sige, tayo nakpay kitaan ti apo ko. Impasyar ko ngamin ti apo. Wal kaya, mapali na maalat ti cellphone number mo? I'm sure, Manong Floro. Adda ka di insang petyo amakan, nanang. Tawan pa'y naster kak atrabaho, anak ko. Apay, di ka nagluto ay Maxine. Awan bagasan, naibos. Anya? Ala, urayan dak, tay nak bumulod iti bagas ni Lola yo. Urayan dak, anak ko. Ay na, kaasi kay mo't nga giina. Umay kay ngamin agnaad dito'y balayin anak ko. Panawan nyo pa'y laang di kalkalapaw yaw. Ay, hinjak kayat dito'y. Ado ti manakibiyang at tao dito'y nanang. Day tala agsipsipot iti pada da tao ti amuda nga aramidan. Hay na, baybay am ida ano kasta ti kayat da nga aramidan. Kasla di ka pala na irwam kadakwada. Hey, basta, jak kayat ti agyan dito'y nanang. Nagado ti chismosa akaaruba dito'y. Ala, mangan kayon anak ko. Adain sangpet ko amakan. Wow! Nagimas matuin sangpet yung amakanan, nanang. Kunak man nawan kwartayo, nanang. Nagkalaan nyo nga iti kwartayo. Ay na, mangan kayo kit din. Saan atila damdamagan nyo? Inggatangan kayo adwa iti tsinelas yo. Thank you, nanang. Ngam, adda ka din trabaho, nanang? Kwa? Uwan. Makilablabada ak no daduma. No maminsan mat, makitang danak ngagdalos iti balay. Ay, kasta ka di, nanang. Iso ada kayo, agiskwela kayo imbaguhan. Panunutan nyo, tirigat ko anak ko. Saan ko apidpidutan ti kwarta? Laglagi pa nyo dayta. Nakapimpintas ka talaga, Lloyda. Dayta, tinakainlabakan ka. I love you. Sana ka makapagbayag. Tawan kadwa dagiti anak ko iti balay, Floro. Anya ka kadi. Tunggalag sarak ta, agdardaras ka kanayon. Idandanagak ngamin dagiti anak ko, Floro. Awan kadwa da iti balay. Sapay, adabasit nga anak ko. Alagaron. Nga mabalin ka di, nga iti sumaron mo pa nagsarak ta, kat di kan agdardaras nga agawin. Mangtangdan ka iti mangkadwa ka na iti anak mo,
Ikan ka iti pagtangdan mo. Sige, sikat ti makaam mo, Floro. Okay. Madam naman itong arudan ti kwarta mo, Loida. Itid kulto no madamdama. Nanang, da kayo man titangdanak amang kadwa kadagiti anak ko tada papanak. Apay, papapanam ka day. Kanayon ka arumwar. Adda ka din trabaho, anak ko. Awan, nanang. Nagadun ti nagaplayak at trabaho ng awan nangawat kanya. Ay, nagrigat ti makastrak iti trabaho. Nang runa no kas kanyak nga undergraduate iti high school. Apay, di kan makilablabada ka da Madam Layla? Ay, saanan? Makabanog mat ti makilabada, nanang. Diyak maanusan. Anya, kat talaga akasta ah. Anos laeng, anak ko. Panunutom dagiti anak mo. Isuda ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Tapno napigsa kang agtrabaho. Ay, basta. Diyak kayaten ti makilabada. Kahit, anya nga ro ti pangbiag mo kadagiti anak mo no di mo anusan ti makilabada. Uray diyak makilabada, masuportarak dagiti anak ko, nanang. Nalakalaang tagdiskarte iti kwarta nga uray diyak makilabada. Anya? Nay, nagpintasan tabadom apok. Asino tigim matang kadagita? Ni Nanang mi, Lola. Anya? No kasta, adun ti kwarta ni Nanang yaw. Adun Lola. Kanayon da kami nga igatangan iti kanan mi. Anya, pangalalaan na nga iti kwarta na. Kat awang trabaho na. Di ka nagawid, love. Sa nabalit, tanda ni nanang mo akan duwa dagiti anak mo. Floro, dinto nga ta maduktalan ti asawam ti may papankada ta? Di oray man maduktalan na. Awan problema kanya, Cloida. Kay kayat ko pa'y di atap no sinaan nakon. Floro. No kayat mo agdinatan. Ay, saan? Amangan no agdarom ti asawam. Diyak kayat ti may darom, love. Di ka madanagan. Ta kontento akon iti kastoy a sitwasyon ta. Basta di mo liplipatan ti karim kanyak Alinawas nga ikanak iti kwarta, Floro. Wen, di ka madanagan. Matungpal na itakarikin ka. Ipahay ko amin nakasapulan nyo nga giina. Rabiin, ami. Husto day ta na pa nagdadait mo. Ne, sikamat gayam day taloy da. Ay na, masapula may lepas ko ti awat ko a uniform tani kasapulan da kanon inton bigat. Anyan? Nakakaasi kamat nga gub overtime, ami. Naimbag no umdas met ti matmat gadam para kada kayo iti anak mo. Umdas met aloy da. Anusak, takas ti panggadak. Parparigatam la ti bagim iti kastangar aramidem. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, tanarigat ti agsakit. Ay nakapilitan nga agtrabaho ak tawam met sa bali a pangalaki ti pangbiag ko iti anak ko. Naimbagkan ka tapabanjing-banjing ka lang. Wan apay kumaparigat ti bagik nga agtrabaho ngay. Ay pulos mat I-transfer ko dagiti anak ko iti private school, nanang. Anya, apay, ada kwartam aya anak ko. Ni Floro ti aggastos, nanang. Anya, hay anak ko. Mamin anumag nga ibagakking ka asaan anasaya at tiar aramidem. Ti panakirelasyon mo iti dayi a tao, pamilyado ni Floro. Ay, dagiti anak ko ti makagapo no apay nga aramidag ti kastoy, nanang. Nagkari ni Floro nga ipaay na amin nakasapulan dagiti anak ko. Ngem agbasbasol kayo anak ko. Kasano no maduktalan ti asawa na ti amin. Delikado. Makaam mo ditan. Basta gundawayak ti kinaaddat kwarta na ita. Pagadalag dagiti anak ko iti pribado nga eskwilaan. Tadda ni Floro amang ibaklay iti magastos. Addo ti kwartayo tatang. Gumatang kayo mat iti kayat yu agatangan. Inikanak lang aron iti napanalawas na anak ko. Kat sa bali mo't day jay Alakit agyaman ak nga ron amay. Kahit kumusta mo ti shop mo anak ko. Nasayaat mo tatang. Ay nahagnayon nakmanan iti trabahador. Tagimatang ak itinayon dagiti sewing machine ko. Kaano lang idagdadait ka diti balay.
ita adan pwestom iti pagdaitan. Kaya ado pa yan iti trabahador mau. Wen nga rod tatang, ay naasi ti Diyos. Di na tayo binaybayan. Wen anak kaw. Nulakit di tanapasnag kang agkararag kang agdayaw kang kuana. Ipaay na dagiti kasapulam anak kaw. Wen nga rod, isong agyaman ak una iti Diyos. Tamo ka naggapo amin kan kwa na dagiti abindisyon. No kasta, ijay private school ti pag-isiskulaan dagiti anak mo, Loida? Wen ami, may mayat ijay tapno matutukan da na imbag. Bas-basit da ngamin ijay. Ay ka nasaya at Kat sika ngay, apay adi mo pa'y iyakar dya anak mo iti private school. Ado matan ti kwartam. Ay nasaanan. Sana bale ta si daglangi dya balay ti pagadalan da. Kan may sa, agur-urno nga kiti pagadal nanto iti kolehiyo, Loida. Ay na, pagbalbalinam la nakakaasi dya anak mo. Anyat sirbi ti kwartam ngay no di mo pagadalan iti pribada oh. Okay laeng, friend. Kan may sa di na mala kaya ti umakar iti pagadalan. Ta di na mapanawan dagiti gagayim na iti pagadalan da. Nisyak akat saan mabalin. Kayat ko nga ije pribado ti pag-iskwilaan dagiti anak ko. Jak kayat nga agbalindaan nakakaase. Apay adi ka makaid na, Loida. Jak makontak ti cellphone ni Floro nana. Anya? Madanaganak. Amangan no kinapsure ti asawa na ti cellphone na. Kahit awan ti maaramidam ano kastaman bilang anak ko. Dakdakkel ti karbangan ti asawa na kinkwa na ngamsi ka. Siyak ti ayatan ni Floro nanang. Tay ka anakan ni Floro ti umawawag. Hello? Anya? Sige. Agyaman time pa kaamom tinapasamak. Okay. Bye. Anyat ko na di imawag anak ko. Natayan ni Floro, nanang. Anya? Kasano day to yan? No kaano ang masikugak? Isumat tanti papatay ni Floro. Kasano akpay itan, nanang? Di kan mapan ijay, tanakababain. Ang mga numakita na kati asawa day di Floro, kat anya pa'y ti maibagana. Basta, mapanak. Mapanak, taynak makipagrik na, nanang. Kan masikugak. Ilaban ko ti karbangan ti sikug ko iti pamilya ni Floro. Masapul nga damalak as suporta, manipod kadagiti anak na. Uno saan, amangan nuadda itadda atawid to'y sikug ko. Ay na, saanen ko nakmet. Di mo isugbat ti bagay. Sapay masikug ka anak ko. Di mo laan mo ti kapanunutan ti asawa day di Floro. Sigurado nasakit tinakam naking ka. Di kay madanagan, nanang. Amok nga nadan ti bagik. Basta kayat ko lang nga ipakaammo kadakwada ti may papan iti sikug ko panawan day di Floro. Umayak makipagladingit iti ipupusayan ni Floro, madam. Nagpuskol matan ti rupam nga umayagpakita dito isi ka babae. Ma'am, masikugak. Kat ni Floro ti ama to yung inawag. Awan bibiyang ko nga uray masikuga. Pangaasim ta pumanaw kan. Tamangan no anya pa iti maramid ko kan ka. Pumanaw kan! Nakapasngay kan anak ko. Lalaki ti impasngay mo. Oh, di ka agsangit Anyat sangitam anak ko. Ay ayak lang ti bagik. Kas namat tandagi ti anak ko. Nagbalin kami manan anak akaasi. Itatawanan ni Floro. Kapilitan nga agsardeng payla iti panagadal dagiti anak ko. Di mo pasardengan ida, tasayang titawan. Isublita ida iti public school, ta ikarigatan ta ida apagadalan. Tumulong nga, aginggat kabailak anak ko. Agyaman ak nanang. Agyaman nagtada kayo akanayon iti likodak. Pakawanan dak ko ma, no jak dinang dangag dagiti pamagbagayo.
Dahito yan ti bunga ti kinasuker ko kada kayo. Alam, di kan aksangit. Saan pa'y anala daw ti amin, anak ko? Mga baruanan ka. Kat mangged ka para kadagiti anak mo. Kat pangaasim, tadi mon ulitan ti inaramid mo. Awan nanang, ikarik. Agbalbaliw ka nagsingsing patakon. Alaan mo titulong ko kada kayo, Loida. Di ka agbabain. Agyaman nga rod ami. Tangay ipilit mo. Awatag tadakkel atulong daytoy kada kami nga agiina. No kasapulam titulong, di ka kumaagbain nga umasidag kanyak, friend. Aggayem ta, isong agtinulong ta Agyaman aktasan ka nagbaliw. Nga uray na pintasan ti biyag mo. Nasingpet, kan na pa kumbaba kalat na. Naimbag ka pa'y. Napintasan ti biyag yung nga agina. Rimang ayon ti biyag mo. Babaan ti panagsalukag ko kan babaan ti kaasi ti Diyos. Iso anatunoy ko dagiti arapaap ko. No kayat mo, isuro ka nga agdait. Tagtrabaho ka matan kanyak. Alaman nga rod, friend. Anusan nak nga isuro. Tapno adamot pangalaak iti pangbiag ko kadagiti anak ko. O sige, awan problema iti dayta, Loida. Isuro ka, takayat ka tulungan agayam ko. Di ka mang namnama, ititad ti sabali at tao kan ka. Agsalukag ka tap numatunoy mo, dagiti arapaap mo. Alagagayam di tamanan tinagibusan, di sabali manan napakasaritaan, di drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Thank you and God bless. Biyag. Di tao. Dito yan. Natengya mga suki. Gumatang kayon. Rose, bakit? Magisarakan anay, malumay. Nick, nalpas ka na nagtrabaho lakay? Agawitan. Ay, umunakan lakay, tani. Adupay ti agatang. Sayang ti mapaglakwak. Ngala, umunak na rodan. Gamnay, di ka unay agpakarabi, ha? Wan, mala, mapankan. Kanya nga'y paray, masikugan ni Mrs. Saan pa yung rod si Rio? Ni, apay nga'y, dandan ni makataon yun nagdindin na paray. Awan pa yung may? Pag inanaam pa gamin di asawa, ang paray. Pagsardengem nga aglako, kasapulan na la siguro ti ina na. Dahil tangarod mati bagbagak, ngam di namot kayat. Nagagat nga minuna di asawam. Ha? Surtem ta nakatumpong ka, iti nagagat nga asawa paray. Ngam among paray, anak ladta ti kapatgan. Sumagmamanumad laabulan ti panaginan ang bakit. So, di ka pala mapanaglakaw. Maboring ak nga rod dito'y balay, Allen. Kan may sanak mo't amabambanog launa iya tsindaan. Uray pa basta ginanaka pa. Manjak, Allen. Mga asim tadi naklapdan. Amumot anay ruamak nga dar aramidon na. Maaddan to matlaang iti anak. Addan to. Ay, awan pare. Alanganan nga madan kayo iti anak iti asawam. Nabayagan nga agdindin na kayo ng awan mulat ta pare. Nagtangkan tumat ti ulo na. Agpilit nagtrabaho. Ay na, anak ti kapatgan iti biyag iti ag-asawa pare. Laglagi pam dayta. Wan nga ron. Ngam kasanungay na awan na talaga. Mangampun kami na. Ang may matmutlaang no tayo nagtaod nga mismo king ka pare. Saan ka nga sugsugsugan pare nga kita anak. Saan nga makaanak ni bakit ka? Nga madaputot ka iti sabali a babae pare. Ha? Diyak kaya tagbasol iti asawak? Taga nga iti agbasol pare. Tao tayo lang. Anya? Ha? Nabartag ka manan, Allen? Narabihan ka si Mangpet?
Nangan kan? Alin? Simra ka ni ti silid mi. Masansanan amarabyan kan mabartag asumang pati asawa. Apay anak baliw matan ni Alin. Nabartag ka man na simang pati di rabi Alin. Rinabi mabartag ka. Nyamoten, mangmangan ti tao, ngam sermon kamot a sermon. Ha? Inakagtrabahon. Di mo pa'y nalpastikan ka na, Alin. Awan ganas kon, nadadaal ti appetite kon amangan. Lasaya atay may ka anak ko. Ada problema. Apay, tatang? Tinasaya at sumrak ka pa. Jay buridak nga adim, masikog. Anya? Apay, adan ayan nobyo na? Ada, ang pinanawan na ni dinamuan na amasikog. Intarayan tinakasikog kan kwa na. Anya? Pakawanandak ko mamanang nailawana. Ay, anyan? Tiamok, agturpos ka iti panagadal mo. Namala, anya ngay nga rod, adaditan. No kayat mo, alaag to ti anak mo no may pasngay mo. Tampunan mi kanibayaw mo. Anya? Ibilang mi kaspudno nga anak mi kanimanong mo no kayat mo. Kayat ko amanang, tapno maituloy ko manan ti agadal. Masikog ti kabsat ko, Alin. Kinasaritak ano kayat na. Ipampon nanto kadatatipas ngay na. Kat imanugot mat. Saan na masapol? Addan nakasaritak ang mangampon iti anak na. Ha? Asino? Kasinsin ko. Nukasta, imbagamon iti asawam ti maipapan iti putot mo kanyak? Tiyak imbaga nagtaod kanyak ti sikog mo, Karen. Ti imbaga kat kasinsin ko ti akin anak iti isang putkunto nga ubing. Anya? Ay, basta di mo tubaybay ang ti anak ta, ha? Apaman amay pasngay ko ti anak ta, agsubli akmot lang iti abroad. Awan rumpa nga pagdanagam. Diyak to baybay ang ti anak ta. Taripatwag ka na imbag, kan ipatag ko iti gusto. Pakadalag, aging ga makaturpos iti koleyo. Agi amanak unay, Allen. Kat di ka madanagan, di kay turiribukan iti asawam. Basta ikarim adi mong tubaybay anti anak ko. Ha? Di Karen ti umawawag. Naimbagtawan ti asawak ito si Remy. Hello, Karen. Apeng imawag ka. Adda ak ita dito balay. Allen, kagap-gapok iti doktor ko. Kat nakunana nga amangan numayapura ti panaganak ko. Anyat kayat maasawan? Amangan no agbalin to a premature ti anak ta. Anya? Kasano nga ron? Kasapulak kano tinaan-anay nga inana. Sige nga ron. Di mo baybay antibagim. Awagan naklang no kasapulan nak, ta umaya kadagos. Already mun sa ampunan ti kaanakam, ta saan sabot na kayat jay asawam amang ampun kayaw anak kaw. Kaya't ti kabsat ko ngay tuloy ti panagadal na. Katawan mat mga awir iti anak, isong alaag latan tatang. Kasanod jay asawam. Siyak ti makamukan kwa na tatang. Ipakaawat ko na imbagkan ko na ti amin, tapno maawatan na. Patsya ka may bilang ng tumat lang anak ti ampunan mi aka anakak. Alangaro na, sikat ti makamaw, Rose. It's on baby. Rose, magananak ka. Maladaga? Akin anak dita. Anak ti kasinsin ko. Diyangay kunak amang ipaampun iti anak na. Hana tinagan to anak ta. Anya? Kasanon to anak ti kabsat ko nga impaampun na kadata.
Di mo't imagakan ka hindi pala nga addan ampunan ta. Isublim dahi ta iti inana. Saan? Kaasi mo't to'y ubing. Awan mga sikasukan kwa na. Tagtuloy nga giskwela ti kapsat ko. Kat, kabaalam nga rod nga awiran idaadwa. Kapilitan na. Uwan, kabaalak, Allen. Alang nga ron. Ipahabangtan iti sabalin di pwesto iti palengke. Tasyaklat tiyag trabaho. Nuwan, anak ko, mabit laang. Agtimpla akon iti gatas yo, ha? Unam nga itimpla ni tigatas ni Hana, Rose. Isot yung unam nga si Kaswan. Saan ko mamatakas ta? Rumbang ko maapatas ti trato ta kadagiti ubing. Basta noon niya tibilin ko, isot itong palam. Kwartak ti igat-gatang mo iti agas na giti ubing. Isu asyak nga rod ti masuro. Tanod di mo tong palang ti kayat ko. Nasaysayat lang nga isublim ti anak ti kabsat mo. Tapno may pamaysam nga si Kaswan ni Hana. Pare, may mayat-mat lang no ibagam ti agpaisok ni bakit mau. Tano sa bali pa kaamuan na, mas delikado. Kasapulan ka di pala nga ipudnot na ita. Nagsina kami matan iti ina ti anak ko, pare. May mayat-mat lang no agbalin ka nga anis iti asawam. Kita anak, nawan inlimod ko kani bakit ko. Kahit nawatan nakmat. Normal lang no agungat iti damo. Ngaminton nagbaybayag, maawatan na kang mitlaang. Tirigat na nga rod, kat saan nga agpada iti ugali na iti asawa ta. Naimbag ka ni bagat mo tanasingpet. Man nakaawat. Kat nasingpet mo't ni bagat mo. Iso sigurado ang maawatan na kadayjay, pare. Allen, rabiin. Ngam, apay adi ka pa ilang maturog. Ada ka pa'y matla dito'y kusina ngagkap-kape. Tsak pa'y makaturog bakat. Nakaturog ka din na gitumbing? Wan. Magtugaw ka, tonday bagak. Ha? Anya day ta? Upo na iti amin. Kaya't ko tagkil daw iti pamakawan kan ka. Ngamin, nagbasolak. Anya ti kayat mo asawan? Ngamkit di, nagbabawya kon ti amin. Kitap na maawatam ti imbagak. Dungag ka, ta isalaysay ko ti ibagbagak ang nagbasolak. Rose. Amin apa nagtalagkan panagayat. Impaay ko kan ka. Ngam apay anaaramid mo ti kastoy kanyak. Apay, Allen! Pagkawanan na ko, ma. Nabayagan na nagsina kami iti dahi siya babae. Anak lang, ti inalman ko kenkwana. Maawatan na ko, ma. Akas matlay ti pan nakaawat ko kenka. Amok ngamin asika ti ayan ti diferensya. Ngamin, nakapututak. Ang ore no kasta, napatag kalata kanyak. Taasawa kakat nga ron. Iso nga oray sika ti ayan ti diferensya. Ayos lang kanyak. Total, addan anak ta. Saan ka, doktor? Iso addi mo sa wantikas na. Ha? Awan karbangam amang ibaga asyak ti ayan ti diferensya. Asyak ti saan amakanak, Allen. Ngamin, awan ebidensyam iti dayta. Umdasa na pamanagnet ti kadat putot ko. Nabayagan nga agdenden nata. Ngam di ta na addaan iti anak. Ngam idi sabali a babae. Di mon ituloy ti kayat mo nga ibaga. Tama ka pasakit ka iti Rick na, Allen. Manang, limtag dagiti matam. Madlaw ang nagsangit ka. Ada ka ti problema? Ada saan miya nagkinaawatan ka ni Allen? Doon niya man ti saan nyo ang nagkinaawatan. Pagsaritaan nyo kumaan na saya at manang. Kat, ti may sapay nga ampun nyo ngay. Nabati ija balay. Awan trabaho ni bayaw mo ita. Iso nga awiran namat dya anak na. Anak nyo ata ampun nyo kat nga rod.
anak na. Tasaan na nga ampun day jay. No di kat pudpud no nga anak na. Ha? Inalilaw nak ti asawak, abi. Nagsakit tinakam ko iti inaramid na kanya. Mala, bye-bye ampay lang ni manang mo, no di na pa'y kayat ti agawid anak ko. Bayam nga agpalamiis iti ulo. Tauraya sino mat siguro nga asawa. Talagang agsakit tinakam na. Gapo iti pananglipot ti asawa na kenkwana. Ay, jak pulos ni namnama maaramid ni Manong Allen ti kasjay ni Manang, tatang. Oras siya anak ko. Jak pulos ni namnama na ita. Ngamin, nakasingsingpot ni Allen. Ngamno apay ang naaramid na ti kasjay. Siguro, inatap na ni Manang tayan ti deprensya. Iso asaan da amadaan iti anak. Sumagmamano pala atawan ang nagdinada at hapon nanti kasta. At danto pa'y 8 kan sa nga pulo atawan sa danto maadaan iti anak. Agganat siguro ang maadaan iti anak tatang. Ay, anyan aya. Ala, no awan klasem, tulungam nga agaw awir di kabsat mo. Tanay, awan gaganay gayan na. Kanayaon analiday, andingayin tati kabsat mo. Apay, Rose, awan ka na iti plano nga agawin di balayyaw. Sigurado nga ur-urayan na kan ti asawam. No talaga napatagakan ko na. Umay naksukunan dito'y balay tatang. Mas daawak mo't iti dayjay at tao. Iso ti nagbasol. Iso kumati mangay ayokan ka. Di mo't agpakita apulos. Wano, mabain siguro gapo iti inaramid na. Diyak mo tatang. Nga maging gaita, nagsakit pa'y lang ti parukong ko. Gapo iti inaramid na. Kumusta, Allen? Karen? Apay may ka dito balay? Kayat ka makasarita na imbag. Aduti kayat kung ibagakin ka. Katsapay la kuma, tamapakawanak iti daytoy. Ha? Oo, sige. Sumrag ka. Rose. Allen? Rose, asawa. Pagawanan na ko, ma. Sorry. No itaak lang agpakitakan ka. Ay ayatan ka, asawa. Allen, anyat sang sangitam. Awanan ni baby. Inalanti ina na kanyak. Kat ita? Nagpudno ni Karen kanyak. Saan ka na nagtaod kanyak ti ubing? Isungay nalanap ti anak na. Anya? Nagpa-DNA test kami. Kat idada resulta. Talaga saan na siyak ti ama ti anak na. Anya? Pakawanan na ko, ma. Please. Urnusan ta ko ba ti amin ka na ta? Sulnitak ni nagbasulakan ka. Agawid tayo ka na, baby, iji balay. Pangasim ko, ma. Tiamok, awanan patagkukan ka. Ngamala, ikan ka pa'y iti may sagon daway. Ngamin, jak kayat amarakrak ti pamilyata. Kan ay ayatan kalat na. Nga oray anyat na paspasama. Oh, agyaman ak, Rose. Jak kayat ni angot ti linuto mama si Allen. Ha? Nagbangsit. Apay, sigod mo ta paboritong tayo ta. Nagaduting kabil mo abawang kan sibuyas na. Jak kayat ti angot na. Ha? Apay nga, yakas ta kamatay. Allen,
Nagapuak iti doktor itay laang. Ket masikuga. Agpaiso? Oh, kamaudyanan na. Addan ton pudpud nung anak ta. Addan ading ni baby. Wan nga ron. Agyaman ta iti Diyos. Iti sagot na kadata. Wan, Rose. Oy, nakaragragsakak. Addan ton anak ta. Tinasayat. Di kagbambanog, wan. Bay ama siyak amin ti mga ramid iti trabaho nito balay. Agi na naka na bag. Sige. Sikat ti makaam mo, Allen. Ay na, kablaawan ka paray. Adan anak yo kani Maray. Agyaman ak pare. Ay, sorry gayam pare Gapu iti panangdurog ko king kaide nga agbabae. Oh, lipatan mo na ita. Tanabayagan arinipat ko. Ken napakawan na kun ti asawak iti dayta. Isabay-bay amon. Ay, makunkonsensya ak nga po iti dadya nga inaramid ko. Nagkas ang lagamin nga panunutan paray. Nga gapo kanyak, dandanin narakrak ti pamilyam. At damot la kanyak nga agdesisyon pare. Isabay-bay amon na ita. Basta sorry pare. Wen, awan problema pare. Sana bale. Da okay kamin kanibagat ko. Agduduma akarit kan panubok ti sumangsangbay iti biag ti tunggal tao. Ket tapno natibgar tayo latamang saranget kadagita, kumamang tayo iti namarswa tapno bayabayan na tayo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag ti tao. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, ket Diyos tagngina kada kayo amin.